Pokušat ću da zaista ukratko obrazložim izveštaj Garantskog fonda na jedan način koji neće imati ambiciju da predstavi cifre i podatke kojima ovaj izveštaj obiluje, nego će imati ambiciju da ukaže koliko je značajno postojanje jedne ovakve institucije u AP Vojvodini, koliko su značajni postulati po kojima ova institucija posluje i koliko je bilo značajno da na nivou Republike Srbije takođe dobijemo jednu instituciju koja bi se bavila podsticanjem dobijanja sredstava malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, privredi, poljoprivredi i svima onima kojima su sredstva potrebna. Ambicija zbog koje sam se javio je upravo ta. Želim da podržim izjavu ministra privrede u novoj Vladi Republike Srbije koji je najavio osnivanje Garancijskog fonda i na nivou cele Republike i mislim da iskustva Garantskog fonda Vojvodine mogu biti najbolji podsticaj toj nameri i tom mišljenju. To govorim iz razloga što je postojanje garancijskih fondova neminovan i odlučujući bio činilac u mnogim razvijenim zemljama Evropske unije u podsticanju upravo preduzetništva i razvoja malih i srednjih preduzeća. Ne može se zamisliti ni jedna razvijena privreda u ekonomijama kojima težimo bez postojanja instrumenta garancija, bez garancijskih fondova i to ne samo na državnom nivou, nego postoje u zapadnim ekonomijama i mnoge lokalne samouprave i regioni koji imaju konstituisane svoje garantske fondove i mislim da je to pravi put i mislim da to mora biti jedno od strateških opredeljenja i Republike Srbije i AP Vojvodine i jedna od osnovnih mera u podsticaju privrede u svim planovima koje imamo. Zašto je Garancijski fond toliko bitan? Pa upravo iz onoga što se može videti iz ovog izveštaja. Ove tri linije, odnosno 4 intencije koje je pokazao Garantski fond AP Vojvodine su dale svoj puni rezultat. Kad to kažem, ne mislim na masovnost izdatih garancija, ne mislim na izdašnost sredstava koje postoje u tu svrhu, nego mislim na sam efekat i sam podsticaj aplikantima, samom činjenicom da postoji institucija koja može da obezbedi garanciju umesto njih. Jer danas je veliki problem kod mnogih koji traže kredite to što nemaju način da garantuju njegovo vraćanje. Taj problem je izražen ne samo kod malih i srednjih preduzeća zbog nedovoljne solventnosti, nego recimo izražen je, i to je jako bitno naglasiti, kod u ženskom preduzetništvu, kod žena preduzetnica, žena vlasnica malih i srednjih preduzeća koja zbog činjenice da se samo 15% imovine nalazi u rukama žena u Vojvodini, a i u Srbiji, su lišene onog osnovnog sredstva garancije vraćanja kredita koje se naravno zove hipoteka. Zato su garantski fondovi neophodni i zato su garantski fondovi ovako i dragoceni. Prva mera koju sprovodi Garantski fond Vojvodine je mera gde se poslovnim bankama izdaje garancija za poljoprivrednike u Vojvodini koji žele da nabave pod povoljnim uslovima, odnosno pod povoljnijim uslovima nego što su klasični komercijalni krediti u bankama, poljoprivrednu mehanizaciju, prvenstveno traktore i krupniju poljoprivrednu mehanizaciju i ta mera koja odavno postoji u ovom Garantskom fondu i koja je najprimenjivija je dala rezultat i u 2013. godini. 95 garancija je izdato. Sa tih 95 garancija je kupljeno 122 traktora ili preko 100 traktora i velikih poljoprivrednih mašina u Vojvodini i svaki taj korisnik je na neki način omogućeno mu da kupi traktor ili neku drugu poljoprivrednu mašinu koju ne bi mogao kupiti da nije aplicirao na sredstva Garantskog fonda, jer drugi način ovakav nije postojao. Još je značajnija druga mera koja je omogućila posle dugog niza godina da ona poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 50 hektara zemlje mogu da proširuju taj svoj kapacitet tako što dobijaju dugoročne kredite za kupovinu zemlje uz isto tako garanciju koju izdaje Garancijski fond i 122 hektara zemlje, odnosno 64 aplikanta ove godine iskoristila tu mogućnost, što na prvi pogled nije neka
nije neka cifra od koje treba da boli glava, ali ipak za svakog tog čoveka koji je na taj način došao do zemljišta, veoma je značajna mogućnost koja im je na ovaj način pružena. O podsticaju ženskom preduzetništvu, po kom je ovaj garantski fond poznat, po liniji koja je 2006. godine dobila prvu nagradu Saveta Evrope za projekte, neću posebno govoriti, ali ogroman broj žena preduzetnica koji imaju preduzeća koja su mlađe od 3 godine je koristio ove linije već već nekoliko godina i sigurno je da je to odlučujući podsticaj ženskom preduzetništvu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a verujte mi da je jedinstven i na teritoriji Republike Srbije. Ono što je posebno značajna mera i što može biti prvi korak ka uvođenju instituta i realizacije jedne namere koja je po meni dobra da i lokalne samouprave razmišljaju o osnivanju lokalnih garantskih fondova je saradnja garantskog fonda sa lokalnim samoupravama u Vojvodini, koja ima za cilj da kroz participaciju lokalnih samouprava smanji kamatu, kroz participaciju u visini kamate, smanji kamatu koja opterećuje korisnike sredstava pri korišćenju garantskog fonda i njegovih instrumenta. Takva aktivnost je već realizovana sa nekoliko, 5 ili 6 lokalnih samouprava u Vojvodini, a u toku su razgovori sa još 10 lokalnih samouprava, tako da bi mogli očekivati do kraja 2014. godine da 15 lokalnih samouprava učestvuju u participaciji kamate i na taj način doprinese da korisnici sredstava sa njihove teritorije imaju još povoljnije kreditne uslove nego što su to ovi opšti kreditni uslovi. Vrlo često se postavlja pitanje kamate. Postavlja se pitanje da li jedna ovako značajna aktivnost, da li mogućnost izdavanja garancija bankama za račun onih korisnika kredita koji apliciraju može dovesti i do dogovora o znatno povoljnijim kamatama nego što su to kamate koje u ovom momentu se primenjuju i u garancijskom fondu, ali i generalno na nivou države u takozvanim podsticajnim merama, u podsticajnim sredstvima gde visina kamate nigde nije ispod one kamate koja je u nekim razvijenim ekonomijama normalna i predstavlja kamatu po kojoj se dobijaju krediti po redovnim procedurama. Nažalost, referentna kamatna stopa u Srbiji u ovom momentu iznosi 8,5%, izuzetno je visoka. Vi znate koja je uloga referentne kamatne stope u kreiranju kamatne politike na svim drugim mestima i kada znamo da referentna kamatna stopa u razvijenim ekonomijama čak ide ispod nule, onda je veoma jasno koliko je težak posao u Srbiji, a samim tim i u Vojvodini, doći do kamata koje mogu da budu iole konkurentne kamatama na drugim tržištima. Mi pokušavamo da to učinimo, kad kažem mi, mislim na garantski fond, time što u aranžmanima sa bankama kojima se izdaju garancije insistiramo da kamate ne budu veće od 7,5% i to neka granica preko koje se ne ide. Kroz ove aranžmane s lokalnim samoupravama pokušavamo kroz participaciju da te kamate svedemo na nekih 3-4% uz učešće lokalnih samouprava i u naknadi kamata i čime dolazi do njihovog smanjivanja, ali nažalost tu se ta sredstva na neki način iscrpljuju. Da li će u okviru mera Vlade Republike Srbije, koja svakako treba da budu usleđena i na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine nekim našim merama, se iznaći način da se participira značajnije kod kamata, da li će biti stvoreni uslovi da se naprave sporazumi sa bankama koji će omogućiti da kamate budu niže, vidjet ćemo. Ja se nadam da će se neki način naći, ali u ovom momentu je i u ovim uslovima veoma teško doći do kamate koja bi bila toliko inspirativna za korisnike da bi bila sama po sebi mamac za konkurisanje na kreditima. Eto, zbog toga sam želeo da generalno podržim ideju garantskih fondova, njihovog postojanja, bez ikakve ambicije da smatram da garantski fond Autonomne pokrajine Vojvodine nema svojih mana, ima ih i treba da radimo svi zajedno na njihovom poboljšavanju, ali sam želeo jednostavno da sa ovog mesta podržim nameru koju sam prepoznao u izjavama ministra privrede novog, da sistem garancija, garantskih fondova zaista bude nešto što će na nivou Republike Srbije biti na istoj onoj razini na kojoj postoji i u razvijenim evropskim privrednim sistemima. Hvala.